قاد بتشوف بقى ينافت جارستي نمنين نامنين لما بتجاني أنا هنا فانقب هنا فات جارسا درن بسوط عم خبجمتو تغيّة جيلي أما نبلا موضوع جاو جرو تكنا برا يا مني وأنا خلنا سنيفون أنا سايبة خيتيافون إننا ما شاء الله يجوا أنا فون جالس مجال قفا مجال متي تويتو نو مجال نما جال دهم دافنين نافن جالس قفا متي تانا أملا تكتي تنين كبا بليساتين نقدر رفتي ما نخي خنا نتي المول المان خي خنا فوتيلي نباس بات ما نخي سنة ديب سودا وهم قد عليه هم سجلوا تون فدا كما داخيات المان خي خي ست أرر هاغو دي نياني وجلوني نجمع شيء تاني بس أنا نين gammachuu ajaa'ibaatiin qaba akka gammachuu fuula kiyyarraa ona mul'ata laakiin inni kun har tokkoon obboleessa kiyya har tokkoonis jaarsa kiyya hamtuu isaan fadhu sanumaafiin waan san dalagaan waan san raafuudhuuf sodaachisan godhe malee laakiin isaas akka fedhii isaa akka fedhinnaa isaa rabbi guutuuf ani isaa jeetis ilmaan namaatis tumee dhalaas miidhee mataa kiyyaasif miidhee nagee waan adda addaa ofirra galchuurra isaas هردفتوتا في دقرتوتا چاينا لبراورو تي في سبسكرايب شير لايك بدو اندكتنا اييغا مالكنا قف ماري چاينا لبراورو تي في خنقيرو دا كري سبقم تاكي دينا جري هاري اتيرما دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دقرتوتا چاينا لبراورو تي في يويا المان رومو دا خنبي خيسا في بي انباجر تمرت خيسانو duraan dursine egaa salaamtaanni keenya qo'onni irraa burq bararee isin haagee hojjenna isin jaalan atillee salaamtaa gaafadhu duniyaa waan naamtee hin beeku gaa'ee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jirtanii baga jiraattan baga olmaanuu jiraanne har'a naatu biraa yaame guyyaa takka moo lama isa viidiyoo gadi isin dhiisne eegaan guyyaan mana galee viidiyoo madeen giddaa san isin eegadhiise wanni si yaameef birraa as dhufeeti hulaas narrattumee mana kana bani maadhim eenyu hojii mana kana jirta jee dubbiin okkoluu jira gurbaa kan deengadda gaa ilmoo si fudhattee si beeytee akka tokkottis kamana na deebise si hin fakkaatte sanumaafuu boodoonni biraa yoo dhufte akka na quba qabaattan jeetiin hin siyaamee waan biraatii miti tolchite dunia ati wayii fi arrabsite mana keessaa dhufee hulaatume ummanni olla akkamis irraa deemuu hin deemu ollaan tafirdi dhiibanii booyisiin haadha ilmaaniiti mana keessaa teessuu ijanii dirqina irraa ofan deemuu didee hulaatume eenyu hojii mana keessa jirtaa isaa fi eenyu dhufe namaa hojii dhufe moo kophaa isaa maalitti beekaa ulaa irraan bannee namaa wajjin dhufe hojjee numaan kijibee hin agarre ijaanii ammoo sagalee isaa akka inni hulaatume beekatiin jira akkasi ganda ollaa boobdi qaaniidha deemu janiini akkasitti oofanii duraanuu sin barbaadu ilmaan keetitti galii maal jee ilmaan kiyya galee gaawwan na barbaaduuf maal nu godhu na barbaadan feene. Khayru ana amma khalee asare za'aa jahadura dawwaleetiifin aboo toora san hin bebeehin hanga dubbii laalluu dubbiin finnaa jee laalteen isaa viidiyoo tokko ta'ee dagadhiise uummata hordoftoota duratti illee dubbiin jee akka naa hayyame waqtanitti yoo isuma qabuu dandeesse haya naan jee jechuudha achillee dhaquu laalaadha khalaas naan jee jechuudha. هاي أماس خنان نادو في تراث سنين ببهين إستيلين دبتين وان تكاسي مرين ينجين أما نو تديها فينا قلت أنا كرا أكخياتي هردفتوت عند ديها يا فدا هو سو كاسيتي أما نادو فينا توميت وأنا كنا خنا نملا الله إن شاء الله ولينو خيون دير تهي بيتنا بيته ربي خيري هاقولو دوبة رجعت قلته سلامني جالس جارتي دون سلام رجعنا تاجينو جالس جارتي دو سما رجعنا تاتا نمني نجرا ولا إذا أولادهم تباسن إنساني أو في باسيو ديم بو وني كنا سرّان بري دو جولي خير سرّا دي بتي ديم يو فيته بكذا لقى قليان كرمني نجيني سنجدو بو جاني أوفن أكنا ناتي رجاجي بيكدو بمان فيديو جالس جاتي دوتي خرجا بو جرو هكا جالس جاتي رب ما بيخرجوا خيتي لكن إستو تنجرو يسدي سه كان يسدي سه سلان دي سه دو غاري تري خلاص ما خير رجال المهم المانكية ودون أكما بيت واجب بس سادس كبعده ودون تي إفي وبلا جا خيانا كذا أما خليه يقول دولو برا خين هاي هندكو يو اسمانو هركا يو اسمانو خانا الرسول باتي وانت كجوباتي جيتو كنا من هاي يمي تكرتي هاي عتشي هندكو إسي يوك أبو دنديسني لأنه إسيك أبو نندينيا دمال استخيساتي وانا جرو غلطهم من مليات الفادو إسيك أبو نندينيا أتلينا كوبليسان نخبو جرتاران تنا الدنيا تين والله كوبليساتين دينجد رفتي ما نخي خنا النتي المول المان خي خنا فوتيل نباس بات ما نخي سنة ديب سورة وهم قد على هم سجل توم فدا كما داخيات المان خي خي سات أرر هاغودي نياني وجلوني نجمع شيء تاني بس أنا نيجي جمع شولان
gammachuu ajaa'ibaatiin qaba akka gammachuu gaa fuula kiyyarraa waan mul'atu akka mataa kiyyaatti maashaallah hordoftoonni illee maashaallah komantii irratti waan bareedu kan sirraa gammada wallahi ilmaan jechuun safaataa mi'eessaafuu ilmaan biyya namaa kun foon keeti beekan foon kee irraa murteen abadan darbitu sanumaafuu ilmaan kiyya keessa deebuudhaaf walla alhamdulillah rabbil alamin ilmaan kiyya rabbi umriin haa dheeressu anillee umriin haa dheeressu laakiin isaas akka fedhii isaa akka fedhinnaa isaa rabbi guutuuf ani isaa jeetis ilmaan namaatis tumee dhalaas miidhee mataa kiyyaasif miidhee nagee waan adda addaa irra galchuurra isaas rabbi karaa banuuf Allah taalee kejeeniti duniyaa dhugaa rabbii taate amma ati amma dhuguma sakeessanii harka nagee fadhu jirta ammaati wanni duraanii na harkaa taates beeyte shuguxii fi sanuu hatta an shuguxii dhugaa dubbachuudhaaf hin dhooyneen jechuu kiyya sanuu barakkaa sodaachisa sanumaa balleesse nuun jette jechuu kiyya balleesse haalaati jaartiin jaarsatti shuguxii dhiira fichisiistee jaan ani mucaan fide sanis daawwattoota kiyya diina yookaan ambaa arabaa odoon ta'in nama keenya nama oromoo nama ol beeynu Kain akkas godhe isaan sodaachisuu fi waan san harkaa fudhachuuf wanni kiyyaan harka ga'ee jira. Namni san eenyu juus abbaan fedheewu nillee dubbachuuf illee taa'u ani waan kiyyarraa fudhachuuf malee hammeenya isa godhuu fi miti yookaan isa tumuu fi miti yookaan roorroo guddoo isarra geessuu fi miti wannuma dhaadannoo inni dhaadhaa sanitti hin gaariin tun intala dhalaati. Dhalaan takka gizee dhalaa mana kee fichisiisnee yoon ayyuutubii kana isii harka kaayee garaa sin gubiin bakka jettiin gubadhee dhaqee akka inni silaana gube saniin annama dhawaa jiru. Laakiin inni kun har tokkoon obboleessa kiyya har tokkoonis jaarsa kiyya hamtuu isaan fadhu sanumaafiin waan san dalageen waan san raafuudhuuf sodaachisan godhe malee. Sabo sana nun man jiram dunia tani an sanu jiraachu ni jiranu men man jira bara ana irra fatee ati inuma khushuguti harka dura hay hanga at jar sakhayti rifattu an saran nagala yachuudha do hamtu karra yaadun feene anu nagalte garu inni khale itdawale haya nanjeena hayyame yo ismaahu yandeesan birra an harka khaytin nin duma akka nanjetti beekadu an leen sabab saratin ol behe jiddutti wal jiddutti isaan kana walitti araarsina jee aso yende ammallee dhuguma an araarumaan garu waan nas dhufeef dhaqeetiin isaas gaafadha yoo hin namay dadhe yoo hin qoomatti yaadaqeetiin maarratti dheeyxeetumu manarratti tumu yendeesedha moo akkam godhuu deemtaadha nu booda dheeyxee ani maal isiitan ajjechaaf deemuu deemtamoo meenumaan qoradhaa hordoftoota kunoo ni gartan dhuguma haqa jaarsaa jaartii rabbii beeka hogguu duuba ani dawwalee hayaa mee ismaawu dandeessan jee ammaasis dhufee jechuudha halkan dhufee mana ollaallee rabbashee isiillee hulaattume waan bareedaa miti hordoftoota dhugaa rabbii taate isaafillee isallee gorsaa ilma dhiiraa akkana godhanii akkana maa gootanii dura isaas gorsaa inni haxaarra jira haqa jaarsaa jaartii dhugaa rabbii beeka ammoo akka garrutti isaa qaxaarra jira hordoftoota kunoo ni dhageessan waan jettee himattu dhufee hulaana tuttumee akka nuun jetti naafi ammadiinis halkan sanuu an guyyuma isii finne sanuu bikka ni jiru dhaqeetiin arraboota achiis hin dhaqin hattaa dawwalee fi kalee na hayyame jechuu tamam yoo isii hendeessan anniin deebi'an duuba hogguu dhufee hulaattume maal jechuudha hordoftoota maal jechuudha hamtuu nama godhuun gaariin bilaashitti takkana addunyaa teenya sirraa qabna ammallee nutiin atinilleen aarin inni waan biraa keessa raasan nilleen aarin maala antaniin siin jiru ol baatee ammallee antalaati duniyaa tamam jaarsa keetiin maas hin dhukun akka fedhutullee asumaan gorsaa beekadu duniyaa teenya tamam sirraa qabna isa akkatti qabnuuf waan lolaan ta'u woo manjiin injiin maalita ragumaaf waa hunda yoo ol baatee narrabsina sitti nan arrabsin yoo inni nan arrabsina isan tuqu isaan narrabse jellee isan arrabsu laakiin ani barbaadu dhalumaa fi wanni nan jibbu dhalaan naadha jechuun hiriyaati dhalaa fidee ati takkanaa sirratti maarree godhachuun annan raamatamu. Bara hogguusan ifiifuu dubbii fillaaqee bara nuti tolchuu feenaami hogguusan ifiifuu dubbii fillaaqee dubbii ifiif karaa biraa deeffatee bara siigala duniyaa ta'e. Baannaan ani karaa biraa. Ati garuu ol baatee hakkanaa nu manjiin sirraa ta'u inni ni bareemi ol bahee waan fedhe haa jiru tamam antaniin si bira haadhu ammallee galatoomi. Na kabaju jirta si harki hatta ka'eeda sidda dhufee akkasin nadhee hulaana darreettu jechuu kabajumaaf tilifoonni keetuu cufaan jette dhugaadhaan illee risaalaa san booda arke akka dawwalte tilifoon arke waqtiin boona akkaati nad dawwalte toora za'a sadiiti moo maal halkan arke waan kana beekatu duniyaa ta'e tamam sii gala akkasi rabbi khayrii haa godhu hordoftoota kunoo agartan waan abditti nuun jiru jechuudha. Wanni kanaaf waan bareedaa miti abdi ammallee siin gorsa maan naan jette hogguun sit dawwalee hayaa birraa keenya dhuga siin kabaja yoo ismaa qabu hendeessan yoo arrabooda garuu nad deebitee waan hin taane narratti of taate
beekadhaadha san sirraa qabnaadha isiin dhibbarraa dhibba waan kana nu hayyamaa jirti abdi atii kun ilma namaati dhagaa taatee sitti himnu tamam jaartii ta'e wanni dhuftee rabbashtuuf hin jirtu hanga isin jidduu laalluu enne dheengaddaa'uu deemne anilleen haajaan na qabe silaa kan hin dhukalee dhufu tamam wannummaan dheexee dhoytuuf maali hordoftoota arku jirtan isinilleen tuni wanni kanaa waan hin barbaachifne intaltun intala namaati ilmaan qabdii fi halkan kophaa isaatti dhufee itti dhadhahu maal jechuudha tana tanama dhibdummaa maal qopheeffate laata maal fidatee dhufe isii tana jeesuuf immoo maal godhu mana isiitii gabbaasuu hin danda'u amma booda inshaallah gabbaasuu hin danda'u warri ollaalleen kun isiillee gartan warri ollaan irraa ofee warri ollaallee ittiin dhiisu garuu maa dhufee hangasumaa rabbashaadhamma duniyaa teenya galatoome garreetiti galanne kan badinatillee inshaallah takkallee rabbiin tolcha takkallee du'a muka arbiyaa tolchu duuba uummanni maal jeen ogguusan asittiin deebiin jaanis irraa ofammoo maal jaan eenyufaadha olluma keessan kana olluma keenya kana ilmaan keessa taa'u jirti maal jettaan khalaas hanqa dubbiin isin gidduu dhuftu bayat himboo mana kiyyarraan boo mana kee namni irraa si baase hin jiru hanqa nageeni isin gidduu dhufu bayii nuti mana keessa irraa beesin hin jenne deengadda micoota akkana gaalafa dhoytee lafa darbitee waan ta'ette amma immoo mana kanaan irraa beeyi mushaakila nuti godhine yookaan araba si yaamne jennin akkasii qaambatee irraa oota. Laalmee mee laalaa hordoftoota illaa hangana micoon tun kabajaa jirti itti siitee waan hin goone hordoftoota ummatumaatu irraa ofeeche ummata alagaa alagaan hin barbaadu alagaa waan naasuu namaan qabneef alagaa isan tumsiisu isuma keessaa naa dhuftu. Mee hordoftoota arku jirtan isiin tun alagaan hin barbaadu waan fedhatallee jaarsa abbaa mana kiyyaati ilmaan kanaan qabaa fi akkana biraatti illee aaree butamee alagaan hin barbaadu arku jirtan micootana waan isiin alagaa tumsiisee irra alagaa yoo isa kana miidhaarra inni kan dhufute booda xiqqishoo illee taatu inni kun dhiiga kiyya ilma oromooti hamminni tokko isuma keessaa naa dhuftu haqa kana gizee gootee beekadhu haqa kana rabbi irraa nu riqatta. Dhugaataati. Inni ana malee ijaa gurran qabdu ana malee ijaa gurran hin qaba alhamdulillah fayyaan qaba laakiin nama hojii jirtu kabajaa si godha yoo homa san jala jiraatte abbaa ilmaanii jala jiraatte kabajaa qabdaa waan jaanta fagartee sani malee yookaan saaga jiraadde yookaan irrina qabaadde kana miti beekadhu kabajaa abbaa fi godhaa jenna kabajaa saniin eegu galatoom yaa duniyaa teenya andu'an akka ati jechuu oowwituutiin Walai kan manggana beeteu. Winni kiyya akka biraatti ani naaffaan hin qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Abba gahee naafta jaarsa namni inni naafne nama miti jedhanii ani hinaaffaan qaba. Hinaaffaa tajaarsaa jiran sootaa fi kabajamtoota kiyya geelee amma nama lama oduu hojjaa jirru takkana biraa yaamanii waan kana saniifuu naan saayiba ittiyaafuun inni naaf. Maashaallah jechuun ayinaaf jaarsa qofaa nama jaaladhu hundaaf ni naafan jaarsa qofaa miti. Tana amala takkitti tan ni qaba amala tokkicha hinaaffaa badduu tana ni qaba hin qabu isin ni jiru lolu ammaas afaaniin iyyuu afaaniin ni iyyamoo garaan kiyya keessa lola san hoggaa san aara baanaan xiqqoo booda khalaas fayyeetiin jira yoo namammoo lola san firraa baasu baadhee dhukkubsachaatiin bula mana akamaa keessa. Ni dhukkubsadhaawu manni akamaa tuna wallaan. Aara sanboo malee. Jechuun nama jaalattuu fi naafuu nu bareedaadha. Ati immoo wallahi amma gaansi keessatti hamtuu takka akkaan jiru. Amma hordoftoonni tokko asirratti nama kana duniyaan akkami jaarsasii nama bittii. Dhugaadha gaafsan tilifoona irraa fudhu tilifoonuma sanuummaas na kabajite nakkannite. Dhaqee agartayyaa hordoftoota. Hordoftoota kiyyaa an tilifoona kiyyaa sirraa fudhadha deebi'ee guyyaa birraan dhufee abdiin tilifoona hilwaashoo tokko na harka deebisinaan jees hilwaashoo fuudheetiin kanneen bara harkaa fuudheetumaan kanneen fi deebiseef jechuudha. Tilifoonaan irraa fuudhee san deebisee fi arra silaan chaayinaa lalachuu qabadhee eeyyuu ati akkanaatii nama abdatte qabdaa jaan arrabsa. Hilwaashoo isa harka deebiseetiin duniyaatoo harka deeffadhee. Tun hammeenya natti hin fakkaattu. Hammeenya tokko isa yoo isatti hammeenya fakkaatallee yoo akka ati amma hammeenya qabne annaa galtee jirti amma dubbiin. Maal beektaa amma halee dubbiin dawwalee fi hayaanaan jee dhufeetumaa bakka kana waan ni godhuun isii tana maal godhuu deema laata? Aboo abdi maal godhuu deema laata? Maal godhuu deemta laataati? Miiciyyoo namaa tan ajjeesu feetama maali? Boo hanga nuti dhufnu asin dabeensi hin jenneetiti. Ajjeesu sin harkattu ilmoo namaa biitii biyya higgiiti hordoftoota arkuu jirtan. Arraan tan anumaan rabbiin haasattaru maaliif arra miiciyoo tan nama mana deebise inshallah illee biraan dadhamu biraan dhufee lallaala. Amma yoo waa godhe waan biraati jechuudha. Naaf inni kunis boodoo wal godhuun hin oolamu hordoftoota haqan isin himan. Rabbiin hamtuun uumama miiciyoo tan mallee uumaa khayrumaa jirti ilaala jechuudha hiyyaa fi injee. Tamaam. Tanumaafuu isa kanaas gorsaadha abdii if gorsitu if gorsi boru insha Allah ani isaas dhaqeetiin maa irratti dhaquu dandeessee nin gaafa hordoftoota keenya isinillee dheeranneensaa
ربي نو هاجر جارو أنا مليت ولا إسانيتي يا دملي أبدا خانوا مكانها خنا ولدتين دي بس ربي يجر دكتور تسين لي وان في تنجا تمام أن تلت مدو يادي دي دوتها بادي لمو بدوتها شافا كمو كان في دياتو إنسان كانوا يدل شو بيجي سندر سيجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيم نجرا دكتور تخيني